Cecile Kayirebwa yafatiwe mu bantu 54 bitabiriye imihango yo gusaba no gukwa. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko kuri wa gatandatu tariki ya 29 Gicurasi ahagana saa 5 yafashe abantu 54 barenze ku mabwiriza yo kurwanya COVID-19 bitabira umuhango wo gusaba no gukwa. Muri bari abantu bafatiwe muri moteri yitwa Ubwiza Garden mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda barimo n'umuhanzi Cecile Kayirebwa umenyerewe mu njyana gakondo. Bitabiriye mihango mu gihe amabwiriza ya leta aheruka yo kurwanya no gukumira ikwirakwiza ry'icyorezo COVID-19 avuga ko ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi no mu rusengero ari ryo ryemewe gusa kandi rikitabirwa n'abantu batarenze 30 hakubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Ibirori byo kwiyakira gusaba no gukwa ntibyemewe. Umukwe yavuze ko umuhango wo gusezerana imbere y'Imana wari kuba saa 8 ariko babanje kuva mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru bajya gusaba no gukwa umugeni. Yagize ati: twashatse kubahiriza umuco nyarwanda wo gusaba no gukwa, twari tubizi ko ibyo turimo gukora bitemewe mu gihe cyo kurwanya COVID-19, ndabyicuza kandi ndabisabira imbabazi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabanda ufite Yesu Damascene yavuze ko barenze ku mabwiriza ya leta nkana bategura amakoraniro atemewe bagerageza kwihisha ubuyobozi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko gufatwa kwa bari abantu byaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage, aboneraho kubashimira. Abafatiwe mu muhango wo gusaba no gukwa uko ari 54 bahise bajyanwa muri stade ya Kigali Nyamirambo kugira ngo bongere bibutswe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ndetse inzego zibishinzwe zibaca amande.